Every idea and sports and I'm here. But another my dive to me, so my home musician. Amen. So, and I'm a entertainment team, Djka. At one of my army office here. In Timon so that. Lumba, you know, TTV. You will be okay. You will be actually not doing. I've seen you several times. Say, we'll break it down Lumba songs. My first one, I'm doing here. Go Djka. I'm there, and it probably follow that track very well, based on some American words. No, by a lot of tracks, Ella Lumba, Ibua Oko Bope, we see, and you will see so far, and you will so hard ding. If you so hard, a Piaba, Makai say, you could cream, and you know, in one of the Lumba interviews, no carbon, was no you be one, and then a timer, or no, a Piabontia will be a DH. Did it? Sabri Amania, we dear. Lumba nyumbe brain no breaking it down. But enyum no nyina de pa na ya eka wakoma se de bia ka unya time a obe breaking it down to nkrofo na wasan nyanto boase a kire ma kire enne ene nkire ma omudi ene ma ombeba. Medasi Andy menzo medasi se na me ba office waje me feel so na se de o kan ne ya ma me sports ye high life breakdown kakra. Andy de eye me de pa Lumba wonyum me dwene me ho. My name is Sacroman, so Mencha Coco. Me count 9. A cabibi, and answer over here, baby, or free baby, I'll be doing it, or grounds, I'll be drew, Hano, and the can be between more than just annual. And one, and it's because of free Kumasi, OGD. You won't go from free Kumasi. You won't go from free Kumasi, me a history student. Okay. I'm say back in DHS, no, so ye social studies, sir. What's your Macum, what's your Safuum, what's your Tafuum, Bantama, oti buokrum. Okay. Intimenka ya mekai pankrono. Mekai brono makuma kunsia. Eno ntino so because of free ya me wogidi kakra. No kre ba mention say am amfrafo no so doso. Yen free ha na ya betena ha ye bobra no. E doso pa. Eno na me de mani kaka say me free me kura ase na meba. Ensim bia me ma me ka kire me na me tie sa Lumba nwom no. Eno ma me beje me ma mi asem no kan ne sa to mu mo enu ntine masa Lumba nwom no me de pa no. Well, me first time at say o ka say Lumba nwom ye ode mobo me dwene me ho. Most of there be maintain say o break sa nwom ne kura down. Nti which line and I say lyrics no line be pa na o te say ebo and I say o to na say duru wa ya kikiu say san repeat na to bi o ma manfo nte wase. And me sha say ye ka se hoho asa anwom no Lumba targete awiemfo omo ni bie ene ahoho oho bi ambanyimfo se ye kiremu a oho tini efre hoho ena wo ye den se wo ye hoho a wo kosra obi anya den a wo besan akọ enti okọ no wugya dimpa na se wugya dimbone eno ena time bi e damitrim ti sa anwom na nkasa wo sha ase a the man related to 7 producer awiemfo ma menkan hiafo ma awiemfo ma binom te se yenom a 7 producer ye hwe achi a nothing could be no because papa me papa wu ye no ano no matutu asem ne meniem nyina mi jaye che se papa no na na ye wo ye bibia nto onya kwa ense se metras mo obi to me fo me ana metras na mte da bi papa wu a wo wi se me kofa asem ba sesi a asem beba ti Lumba nwom sa medwene me no to o sha ase a amesa wo mi ato amenem kwadwa mi ni bie mobo me tentene amanfo eya na mi nuru soro dawo obi na nya nko be so je dam etusre nipa nue mi mobro mu ni nti na ya ma yedin ma ya me ho achechede me ni asorobo anko kundo ko kan no bia bo ka me fisa samba mi ni o ka mafo da ojo mi dwi mi hu asem ni mu odu no kre onse yesi ye wo tusie so a onche tentene ye ne ye wo to amenem di a wo bre pa enti dia se ne ma me wo ne to amenem ti kwadwa mi ni bie ma ye mobo me da amenem se me tentene amanfo mi nuru soro da me ma me nya ya nko be ye nso ma me gye dametu sere andi se ka so bi gye dametu sere wo ti ase damba taku ne se mpo akura onko no di aba emunye odi ba no di ba wade se di ofre no ni dama emunye what you say enti ma me nya ya nko be ye nso gye dametu sere enti se mi mi to na se me ma me gye dametu sere a edi enti no se me koye me ho akese se mo abonte na kyena bi asem ko ba
obi betimi de ne nsa sinebo yen kome papa wo yen kome maame wo yen kome wo fa ampa kwa wo fa betua na won so na men so didi enyon no ba bi a men so ekikim kakra ye se wo na onya amegina be ya nka wo de adane ma pe se afina ye bubu de toto ba on se ba bi a o kan ho ye ba bi a eya na edin se nkrofo better lyrics na especially inti ho no metentene okay metentene no o mate bebre na se metentete di amanfo aha obi na nya ya nko beye enso gida metusre nipa ni ya memobro mu ni inti na ya amayedi ma ye me ho chechede me ni asorobo ankoko da enem enne na mafo ho mu ni ma chechede ena mo hu asorobo ampo eno no waka no nipa do so on se achechede no na e kire ade asem kura lumba person o pa kire eni asorobo ano difference no because achechede de obede no fa oni asorobo akwa adafo Andy yenchire mu aka asem bi se asorobo ade ba brofo a se nye monkey yes monkey ono odi agro wo soro nko a aba achechede enso no kakran do yi na atia ofem unhu no wo soro nti ono de nko obi ote fem na obi ote soro eno lyrically lumba person o kire sei say we are wiemfo a no ahwedi oni ne bi no ano no hwe nipa a woni cut your coat according to your cloth exactly no ano no sanity nti e ho no ye ba bi a lyrically e ya na me hu no sese omo won se ye ba bi edu chorus na obi atu bi but it drew ho na e na nwum bia kodifo so abo ye ba bi edu etache areas no zones no otecha e ba bi edu etache nti e ho no mepese obesan stress ho ni bi ansa na move on o say o shase a amesa wo mi ato amenem yen kan nyina ma obi ante se lumba maame din ene amesa anti ne maame ho asem ekwan ofa so wo no na na o kan ho asem no amesa wo mi ato amenem kwadwa mi ni bie mobo metentene amanfo eya na minuru soro da o maame nenya anko be enso oje da ma atusre nipa nue me mobro mu ni nti na ya maidin maya me ho achechirie meni asorobo ankoko da o me nkoka no obi abeka me fisa asemba me ni oka mafo da kodwo medwi mi ho kwadwe ya na medwi mi ho hieni asempa mobo ansa na osan abeto aso mobo medwi mi ho ai and I think the second verse ni e wonna nya me gina bre ya baby na me ka no baby a wo ka no wonna nya me tina bre ya ebi anka de adane ma gina bre ana setena be em se wonna nya me tina bre se gina bre em se gina bre lumba obi otimi I said you kan ne wosre kwa no esen ne wosre kwa ansa na wabekan ne wosre kwa nti otimi kombane ne mi tu na nya me gina bre ya ebi anka de adane ma pe wonna nya me gina bre ya ebi anka de wiase ase ukuku enam se wunya wo beye nti no eye wo sesa na metie kodwo medwi mi wo kodwo ya na medwi mi wo yeni asempa mobo and what akwa de munya ondi unya obeye so what be that juma wa ya no enso me kasa bi kura na no oni mo re nipa de na ne abu what you say ya juma ayi obia se ya juma ye masem ye peba wo na unya ya nka abeye nti wa adwen ye wo se sana be tie na ho na explain that ohwe minam kamnya ska nkaka we bi na nkameto nti wa adwen ye so obi ye neska sa bi na okoto but inipa no you mood difference any obi an ade a opese oye nti in all after explaining lyrics nyina no to sum up no what message and the one ma obepese omo aya omo follow tracks omo follow breakdown omo be pick it from enwum ya wasam na up in just minutes enwum na se kire nyina kire se ase dwene ho aha dwene ho titru no wa unibi titru no wa ase ukra won sheda ni baby dasa so enso atutu asem bia wudin wom ye the tea say yes I am right now asomesika ho wo so ahenche no so mo kwe say onhu se sika ni bia baboka ho da da bia de ne ma metisi ayi say no obekọ no na ka no na ebo hu kura se kan no meboa so sika ni bia no na baboka ho da bi okọ say secondary school for Iba stadium no mo ye games ya enkura no ma twetwe bet atwetwe se kan ekuro kura bo no sika ni ba bia nka ho
obeko bi ama me din no akoka beka no ya ta ama no eno ano no enti me pese eho no ode besam ne up to bia obi anyo no watia lyrically no watire ma na tia say but obese de be obehu enyum na ya compose no what it stand for no na me pese obechi and the second verse no yet to no kwa ya nhye da nkyerem uno onya me gina bre bia nka de ada ne ma pe uno onya me tina bre bia nka de wiase esu koko enam se onya obe nti no eyo se sa na metie okay no kwa de no a kire eno a kire ne ho ase dada ti yes samene apa yes summarizing nyina kire se de mekan no wo ye ewiemfo ba adwena ohunu botaye ntia uti kumase hunu botaye ntia mimini botaye ntia mantana manson kwantana masori afiri ho because me pe body do pa me na to ma me a utimi se mani gye ho me ba ha me nhyɛ da nya bi ni enti se wafiri comfort zone ababa betena ba bi a hunu die nti a wasori afiri wa waye den wa ba ha e wo se me hunu die nti a me free silver me wo kesmen e botaye ti ma bedru ha botaye na me di free silver ba no e wo se me timi ye den me timi achieve aha hunu die nti a wa abrochire wati ase hwe awoya wonamu abrochire to da yese mo nsa nyina akra timi freezy bebi o ha wo dan akra wo dem di so hit ansa na watimi ada wati ase nipa da sani age se wo so phone no ansa na watimi ada yen ya ha friend phone no wo da phone no mu ansa na watimi ada enti e wo so hunu botaye ne 7 predators se kakra beka won sa empanyimfo se 7 predators tontonti ye no monsa ne e fa adwene enye den ya dakro de ho be na ha na emum ya na ze wato bu kakra unya kakra udi sempo a na de kapresi na ho kirewa ode dama adwitwa e de age ho ti anwom na se kire nyina ne se nipa wote ho a hunu baabi a wufire no won hunu baabi a wufire a hunu baabi a wokọ e na akesesem nso 7 predators woni bia yenye ho akesesem amachi de bo onwom bi o se eni hu aka ne hu mobo aha eya eni hu aka ka na obi muawe wati ase eni enam akesesem nti no wo mene ye wo yense o ai and obi nya ko be fra be ma bi pa ka be ma de se do sibiti minya enso ohunu ni area ho a wo mo boba sikani kro na sa ko pie ko to aba mu anu wo ba bi a enya ba mu no nam area ho a se wo mo no ho a nenyo no nso na di akesesem wa he eja no de kakra wa no de atu said they will use Nokia 3310 na unu a hwe no aha ekura iPhone XR ana okura 12 so no enti e ba sa na udu sika beto because wa wo hwe no no ukura 3310 ono na hwe no ukura XR ndezo wa mobra wa ne hiamwa ukura wo hiamwa wo no ti ye ni yesu bebre amankofo bi afom ho adwen wo ye ho a ase emwa no kura anya den emabiem so bi kura nka be hiamwa pa ti wo ye obi a wo hiamwa ya no ama kesesem no akofom kakra ti mobo dwene ho sanse hiani asem mobo we Djka for the first time after a lot of breakdown on YouTube, TikTok, all the social media handles. Djka in support. And then on one the nanu sema to ja I choose the most favorite DL song a baby our pese oye. In the meantime, them say I had to be seen later. That's not to us.